OKFM 101.7. Yani Honorable Dr. Henry Kwabena Kokofu entwetwe nkomo. We former MP for Bantuma, former chairman Bantuma constituency NPP. Mira me moache. Eyo so kwam. Na bako die. Adumo asaje fo. Odumo ho. Yes, you bako pa. Ma ba wo nchen anope yi a minim se enche NPP beko abatuo mu. Na wo so aye former MP ni former chairman. Say na etie ewo Bantuma utietie mu de wani to fom a esi ahenefo say na wo mo eka. Kwa mama wake anope ni abejafo na etie fo nyina. Sede odi mu wa kantene na me wo commercial so na me wo Bantuma. Me bayi de na kinu Anantia Santimemu Akaka. Mino Kase de Kumasi. The Minso of Penny and Penny for here. Dana, a house so looking for job deal, Santimeria. Now, yes, your party chairman, and I won't to me, and then Penny Akana for your one. Four of us a job, chief executive, policy commission. When your number is up here. I only about no free Makwachian. Makwachian. What's it? Oh, my man, so free work. Hey! Yeah, double. Yeah, anyway, Amaniamu double bar. And you also have the idea over first 3 months who should be baby who call one of you. Aye. Was it? Was it Obiano Asam Tuno? Now who's a Osua Obuanya a yen and ya Oniska? Is it all about the camp to show? Namidia. Hey, Kwabena goalkeeper was me who any. And yet, you. I'm a heavy. I can't have a community now. Then you are a new party party. You have a about you're 169 constituencies to move our question and penny at national sense, never to swap. Now, out of 169, they move for the goal that move minimum so at the call of push. Obama Santi Bemuha, 47 constituencies, you know. They move 25 and they have primaries. They move 22 MPs or Omoko on the push. Now, the bank Maha, Kenya, the best to swap and push. Eti na ese penny and media eti. Here say media eti na ati ye bom tuei wo e bom tuano abon se de sepata. Na ye so aba no so asubia ba na tuwia nkan se dia kwa kopa na simple ntimi ho asibi ba ya kesisi ni se oba ko. Na ya ko ye ni kwa ya ka se delegates any aspirants ni na se apatwa iwumi aye tuei. Ewura Makmenu no yeah campaign manager for election 2020. Yes, advocate. We are on board. Internal elections therefore. Okay, no party. 7 December now then at the concluding ending, you know, a complete meeting. A man and that for the president of the land for Nana to do more. And the quiet a year for there to be now. They are a picture Bantuma. Thereby the new room never a car. A channel in some sort of village. Yes, Ibua and also a more cuisine. Sir, as I said, you need a little. Now, get the echo. For body intelligence, that Honorable. Amano, you to say, Anna, a high and answer, but body. Now, yet me, Eddie, and Comono, a bidding common say, auntie,
obi ante na so ene ye hwe bantama ya bantama woka yesi kumasi kokro bantama ene pani me ba atwa yemfa ye morning show sponsor ba kon so emra na we mu so wo madawroma ene wo sponsor show yi ema yetumi efa na yetumi ye eye enapa mackerel na yenkomre ona misamu akwa babio wudru baby na wo ka bantoma asem dynamics ni ade no kwame yedi atoto platform na tiketi ni ade no ye ru ni se NPP ewo ye primaries ni titru bantama in fact other constituencies happen by ha ana se emu agade japa eni ti yura yami one ni pen ko nem sumase o mo hwese kwa bia so be result ewo bantama na se di ni no wozi ayi me ba cho ti wonu biem wozi ya mi ni wonu ni nkrofo nam se o mbe den ana bu gina ye na emsa wo man mu twitwa kakra gina ye omu ayi ye ana bu sa dan ho maye what me ka ye fe de ye na wo kan ya mi asem wo se na me ka se ya mi eni ni pedi wo ya ndi si ko bi wo asantinemu ha omu hweso mu be influence umbobo mode ya se ye be si ba ye omu na me bo ya mi no woni MPP fo na aka abom se wo be so mu influence abato on primaries ni obantoma ye produ ebe ya fa phone ba ko no frɛ na nkomo no ede okay 101.7 so ni na pa makrel me pa achew eye kane tete wo pa ti na pa no na to mankisi go hu no na wodi timli ye aduane ma na ye de no na this time de me pa achew tie se makrel de a eye na pa makrel na tomatoes go hu kama ubetimi dia prepare stew jollof ni ade ade ama wabo anum anakriwa me pa achew tie na pa sardine no so ni oye no ho wo prepare salad any kenka betimi abo na pa sardine mackerel no eboa pa ye wo enapa no dairy creamer eno no ubetimi di milk sa ubetimi di bia ye tea soakings oats ice cream ene ade enapa baked beans die mo amunim se de sitie mo adibi dada eno tomato sauce wo ho wo ye bibi salad for breakfast ene ade eboa enapa foods ni na ye wo enapa soya sauce eno no wo prepare be say rice any variety of vegetables and meat sauce ebeboa pa enapa spaghetti eno de Italia papa I would just for 8 me boapa exceptionally delicious. Na spaghetti no Italy a watch any stew ni ade no e boapa e would just so shops any ade nyina ko dwom ba bi abenya bi na wo so ye proud sponsor yen ko na bo ne ne twenkomo wonya fo me samu akwa ba bi o kwa be jozo afide ba ko telephone ba ko ma trap baby woye na wo kase bantama Saturday aba primary say ba suyi nipa bi percent ka wo ebe influence eye yami ni MPP fuo bi na MPP fuo timi ko ni yami wono ye NDC ni ba mapa no etimi kobbo ka wo ntoma ba no se wo be bi sa kwa bisa na intelligence na ya peke na media dance say me ankasa na wo twetwa mi na meti TV so Adum TV precisely na mene yakuntai NDC national organizer deputy Chibani amene na tie fidie so tie ye yina ebiduru bantama asem ne ade o ye campaign ema Okyem Aboagye MP a owi enso ho yewura muntaka asoase MP NDC odira mutendendin a o ye campaign edema no but mitie mu no almost say why your government spokesperson on finance ena ade no so kra wo baba ako a ya na experience ni wonti no wo ma ne nkomienu wo ma hu se abante no nka wotoa so anka beboa me sa na mtete no and easy for no o me de be kire your friend say your fum kwan nyaza ame adwempa church de soronko why the government spokesman for the
finance. Finance. Yeah, a whole finance minister. Honorable Ken Ofurata. There were 3 deputy finance ministers. Uko parliamentar. There were finance committee. A war committee chairman. And son, there were economic management team. Yura Mahmoud Baumia, vice president, Odano, and your Kukuda. Obeho, see, Casembe, the economy memoir, Obeho. Omumia so kwedi di o ankasa wo adwempo ntia o mu predia mano na mihu ye ame ne papa mu a kotoko ne haze kobo ball a na haze coach ya ka kire kotoko coach se fa kwam kroma na tu post mu na ona ade tu mu amepe ono na ne ho ha sane ye no so na enu na chi no kwame ababa wa bia o ye delegate osimu pam ba me hobbit na me oso no abo mume ya ni na ho na me se de ya o se me NDC ni a me nim no pa frɛ me de nkotodwe gu fom se yentu ya ba ma Okyem MP ho na de ne ekoso yi na me so kana comment na yem se de tibia se me kan se nka bridge de ebu a anka no ma on fa ho na so se akohu akohia se bridge ne bu a in reality sisi ho no a ya na no ma agina so no wan hwe yi na nua no so akoka no nti ya se anoma o me na ne bre se NDC fo ayo wa adwen se won be ba the tie candidate bi achi ana o mu tie candidate bi achi kwa me nyo ma no keke o resources a che se eno no ho no honorable we obi bi se na eja Kokofu adanse wo hene se ebi a eja Okyem Aboagye NDC for sponsor na obo say wadanse wo he am na make say ba ku free mu ba me hoi nem be kasa yi na pe me tie fidie so da ayi Jibani no ebo ni chidom na ewura mu ntaka no nyina ebo na kwam say obi bo nchidom amfana no keke o okasa wi a odi bibi be say pian so sa na ye no amayo kuisa amayo sem sa oni an kasa ma wi a no akopɛ bosia no asan de abi pian e che se wo ko ani me bi se na ni so ade hunu ni se se wo na wonim kwa ni ade ani nyina afiri ni nyina akɔ free se ende bi etwa mu no na ndisi for ekɔ wo elections ni ade no era chema wuntumi nso ba bonte be ka se kwa bia obe influence ndisi for abato jesa ai oso obe executive sama wo mu sa tete eri teacher say wo ma dey on say payback time ni na payback time no say obi a wo bo na abo be be na ya why bantma and on be payback say no ho de betini yen sa chichide wo hoi wo hwe na chichide so da hoi kwa me he na akobo no ma me bo ne ma wo suda na mom o da ne yam no bo ne yam ma chichide sin nyama na ne ya no na mom ne ma me a kire na chiwa a kire na mfefo ba bia abo ne betini no enti on do ani akrakra ba bia se Asenso Boakye baba ntama no abegina mu dia ene na kire se ani wo ho papa enti ye mo NPP fo yem da bia ebe ye on ya enti eno ne bantama ba kwa me ani monyam kanya me se ye gina ho pintin me mo ane ma ya no aye krado nipa bebre ananka mpo mre bi atwa mu na omu sympathy man pino omu hunu na association with NDC for no kwa mo nyina atwe won onyina ya atwe won no ya ne tie se okasa wo UTV mo ayi so wa akizu Asenso Boakye se vote buying na so obeche sika 5,000 na o cha bobo ya ana oyewe pam no kra ba kokra ni na hwe obi te se Okyem Aboagye a ono ne also vote buying can guase o de brand new patriotic party and the Bantaman Peshiasu 2015 Bantaman Bontenso Cultural Center openly we are also the national BT delegates checkers we and I want to see 2015 didn't see o kwam say monim sem mun sentrofo dey say mo kan ya na mo di ho adanse ya so ye to abane wa abato dem ne asisika na bo na wi obi e di akire say egubotom ne ya twe na sise ya sise ka ne de ribbons abobọ ho tuwie na obaje ka tuwie a
we are made nipa 40 bekwa buchire America afibiara amoye we nyina kika we nyina enne wanu damusu wo ba akisu obi mum obi a ono ne resources ode hwe nkwada na oboa won amo akosuku penwuma de ama won aye obi a ono ne resources ode ye mpuntudwuma te say astrotef wo bantama bi maada kwame no ma rawusem bi ewom se ne wo parliament no na me honyo na me opposition nti me ne ewu afenyo markets no rabo no no maka penfon bebre na me sesofo na yakoba no etu ye hu si ho se be make sure se ndc aban de wo mu biara Ghana for bet eti kwa na me ho aye hipa in fact me one MP me call parliament ma lobby minister biada I throw challenge say NDC minister bi ana appointee bi CEO bi say Kokofu ba me ho be lobby me for bibi da ebi say na ya marking ato ho se me de obi afi me da me ne me bantama nti kakra na ye minyinya statutory payment na be yam tini de ye kwa me ko ba se kene for fresh say ye be ya kwan kakra wo kuma nti bantama me hene na eye me proud me papa fie anim kwan say papa street na friend JC Kokofu drive ansana ukọ bushen bronu ayibi bridge be lenke bushen ne kokoso kwame enya say babru fie se wo honi ansana bantama proper ufa nurses quarters baby na ukodi wache na anim hon ai nurses channel 3 and 4 enchen ho e ho na di no kwam dewu ufa free ho sa kwan na be famua be fa revolt anim ho na emu ho baby no na MP ohoi opapa fie wo revolt kwan na no nti kwan sa kwan ne da anim ansana kwan ba akoso na e fa race course a be si presby mango down wache ne hon na no so nyekra enti me ka che se so mbetumi aye wenum kakra ipa amame a mepe kwame they started with nurses quarters hona channel 3 and 4 wa be fa MP oho sisi opapa fie ni be si revolt no mo kwa sha sie free race course bedru at the presby kwame eri be fa bantuma bakery hon tete wo de no bakery ho awe wo sem ne se omu ye ho kwan ni wi ya na call primaries ne to abeti ame nti wa na ne KMB budi afedie omu sesam fidie ni nyina free akwan no so eti ni ame papa fie animu enti mayo wenim sabre no MP ohoi obontoa no no o ka se Kokofu bedi MP ono ani papa fie animu kra no wantini anya kwan no niwa ni di MP no ono ne papa fie animu ne yaye ene na anu yiru Asenso Boakye me one of friends say President Adaroma Kumasi rules ye na bantuma ye die wo 13 kilometers niwa one wo ofa road minister honorable lawyer the road minister honorable lawyer akwesi amakwata amakwata ane MP so oko no post so ni za ayaye bibia kama pa man ti oyo wakohu no na kasa no so be man extra 3 kilometers enu ti me papa fie ni mo de na se na enye no o de aka ho a oya amame na ne memene da no ono Asenso Boakye ne mpanini ko cut sword ne ya start kwan no nti ko be pese me wo ho bibi amame kwan nam da na se kwa me ampani ampa me ba kuma se amko ya yi drains ni nyina ya chese ya sebu so aye kwan asemi timi tra o mi ntwa wada pa no anim wiase so asa ni pa we no no ewo mo bi de bo a vote buy the woman de abobo ya no ene de he kwame asamba ku bi order no de ekoma NPP fo nyina there is an intel ya picky from Kumasi. So one of the strategies NDC flag bearer obey you particularly started say ye through June 30th now and they say weekly yina ye no obeba no eba be ginem press conference no TV so do okasa ne ade a na super hine no no su no yin handkerchief no de pepananim
usu that huh Sani asawi na we want mu ozu kwa na ade na ewu obi na ayira so eti wo be su sa no na kese ahumobro wonim de nti a o mo se Professor Mills wanya ne ba bi kono sympathy ka ho bi ahumobro ka ho na Ghana for to abama no sa abre it is abre ekwan obefa so a obetimi anya sympathy bi ne se obesu enu nti ya ha ya ka ya honorable the campaign strategy ni say obe appeal to the to Ghanaians was it's a confusion anim that be ya me na ada ho you say ya hu ni sa no e se ma manfo ani da ho say na ada kwa mi wi a me chiro crocodile tears me chiro ase mate so na enu nti ya MP o wa hai bantemen na sane ne ana omode sa strategy ne test no kwame unu an well super papa osia delegacy bi isu mama osu na ma onu dia dada na ni emre dada o nya bia ocham dia wo se de be emotional anti bia nya ntia ana kwam said ye wo mu kan no na me ka tiro so on testing no ba NDC for na se Euro Okyem Aboagye testing hwe se no mo be ye no national level say you Mahama ebeye nti se sia ono wo bantama na adsema to no a bantama fo pamono no on test here no hwe won su to sua no e mobo no bunkutodwe na chese onyaba na chese ebeye adwuma piloting we pilot nti na san na wo su papa o su na ma ya be me nsa bi wo mu su bo ano ni ade ba kwam no kure wo mu ne se ye nkodi prepare grow asafo ye nkobro asafo na metena bantama nsu obi anu obebua wo sesu we enkosi ba bibiara uye ni ye a akwanim te ye hunu akire ahunu ba bia efiri ba nti bantama fo afa ubisa me bantama delegates na fa sa contest we say NDC NPP contest eti ami ani abre papa nya grow senka ye say na mo amienu na tema kan no me ya se na ke enu mi na pia ba bia tena se dem di kan no bridge bu a anoma de ono wonfa ho nanso ho akohia se ami ani da ho so obi kura kan tell me say bridge kura na no ma no kura ta akusi so nti se bu a o mu fa ho so eti ayani da ho de ho but when the futu when the koma Ghana nyinara so bia me nani na ho no amount of nada no amount of contempo press conference dia na no yeso makoya yi bi kuma si as 14% ya se dia sa ne mani nyina ka ho bi kwa ne emmoa won ne mum bi hia se mi ani ada ho ne remain focus na enyuma pa yura dankwa kufu ado ne aban no eye mo men eguso ye na edi egu akwam for mredi ye ni mu no ebe hunu mobo na ho brasiem yama no 4 more years ye dia sum oman no bi ewo akol nanim enti ne ma obi bia won contest ne bi mo bi bia ahwe yie mo bi show bia good luck anye ye amawa enye wiase awie ye no na abotre na jitum so nya abotre na susanso abeba se eyema wo sa anya amawo jitum nyina ye mpem ko anim na se tumi no bekan sa ye de ahosepe aso omampani nyina badi akiremu na ye de dwumadie na akoye anim ya ye de Ghana du mpempenso bi a ebewie kwa me wo fa se Asenso Boakye asma yake oba ne mpre di kan na me ye chairman wo bantama ya mana nyina bi tani ne tena se kasai se kwa mu gina nyeye ye ma nyina bi so yo mate ye nso nkono nkusia kwa me wanko brunia wanko anko hankrofo ama ye nimpani na tem obasa ayi yewura nsusu nyesa ye Euro Okyem Aboagye nyesa ame me no ka say bantama executives secretary ka ho eni ni pa miensa odo ongira court be mfie miensa ni high court eni mu eni azu ma ozu maka debio ozu maka kan ho asem say all bad no anya qualified to contest
na ko omu petition say and disqualified ne say na say eno dey say atwam dada na kwa nya no na make Asenso Boakye wa anya bi onu kura de wa nyina mpo no abenya na wo de wa ya was omu see and disqualified ya and disqualified wa begina wa nya na ka fie chiro wa busno bi ba say agya yese patapa pie to nso no ye de mra na woro bi enkrofo nso amepa ne kyerɛ sɛ onabo sɛ de ye kan ne ye boa kwa msa ya mayokui bia kana dwene sɛ de ɔno ɔbɔnto abra meme wɔ hɔ na ɔka nsɛm akɛseɛ de wo bi die ni mu egu me so ɔno na mowa kwame ote ma no ne kasa da bi die me na me lawyer ni na minim ko lawyer udim court kwan chen lawyer ni na so me fa ne sɛ ye fi asɛm ɛyɛ dan ya ntwitwi bɛba pɛsɛ tia bɛba betie obi na so na nya bia dan na twie so ntika unya wie yi na ye leader papa no an sɛ me nuanom yɛnkɔ yɛnim yɛn na no kura na kire no na regional chairman wuntuni de man so sisi ani besi ne asɛm no wɔ high court just no contempt ye jeli no ye convicted no contempt and a man option of fine and we pay fine 20,000 Ghana cedis and sign a court to release no MP no enti man so atwa no ho ahia both region and a conference no enti said na man for say to abane ne ato atiawa enye kontompone nsɛm keka ne ade na Asenso Boakye tobo si no betua 5,000 ene wo ka bo buy na sɛm onyame wo yɛ kɛse onyame wani mo nyanso wo fa abo a wo nto ntem ampa na wo to so a wodim ba bia wo tokɔ kwame habra o but intelligence bi a kofo bi enso pick ye ne sɛ ye close context until it's too early to call say ebia yewura Asenso Boakye edi nkunim na would we need to form a saying kwa nimba bi kro mu gina yes a ehwehwe mu no ebi se ye de wobunum etibunum na bantama asem ne eka no na bantama Kokofu na eka sei kwame na mempe so be pija nipa a friend say hopes na kudru bed I can tell you and assure you say and the pair was Asenso Boakye mu no we see from na oni amanfo di nkuta ho no ba mo imagine wa tu to the extent say Oma promising 90% of the votes 90%. I didn't see that 90% of the vote but okay you be call 2016 and this is for kan say Oma weni awie kura impo in the middle ya to abana awie kura bibia appointees so mu lose see we are in a comfortable lead and no be na sa camp for no but the reality on the ground say nyambo amemenda Ghana for beti asempa am beti asempa ira Asenso Boakye wo wen okay and yet medals no paper say waje bene na ne atwenkom wadama misum damasio nkoso nkuta mu gidiem na monya adwumaden mo men na obia informasi dead na kwam komede no senso mugu so ambo ho dawuro kakra pa iguso na no me ma assignment bi nam ka zo be kan ho ase me see busa ofo ya mponsa se mabona fe na mensaka number no 2020 2010 ifie duni but ba no so agya yi o se no ni se mununkum be butu yase se ni mununkum no na no bi no na gwe so ko bi di so mununkum enti pese me hu ade kudie potia this nkura wonyae na wankọ 2021 anka 2019 name mo ka 2020 ifie duni Para asem here mate me ye ho adwuma wadaroma da se aburo be ma me da sepa onimanyamfo Dr. Henry Kwabena Kokofu former MP for Bantama and na twem komo okay 101.7 suni okayfm 101.7